Yo namire bukmak yolngo numakangama yolngo radio news. Yo namire bukmak. Dolanje announcement balakuro wichan nguni Gatchirk Festival unala milingan ka 3 days festival unala ibalaro. Ka start yang ibalaro 14th of October ka dor inamrinja date 16th of October. Ka dua malanyong ni naunya kam evenings ja. Thursday night ja bual iro opening bungul Friday ja Grijiana bual iro biaki bungul. Ka Saturday night ja bual iro ngani ka band. So unini wanami dela irkala right across to Milligan Bay, Remo, Kalunko, all the communities out there. So the festival is on the Yakatan, that's okay. Just listen to it live on 88.9 Yolng Radio. Yo, wala para andang Yolng Radio News ngayong araw rakaram. Yo, nami bookmark. Tam katuram ngalmaro na maga nga madao caring for country. Ngalmaro taray China kung iri mao nguachuman. Pili-pili niya nan dango bichan. Ngade mingo ngalmalingo. Ngayatam nan gaya nga may pa marimirum na malanya ngalmalingo. Yakay na ngalmayulong yo. Palandayo waray waripum. Waripo yung minji warayo. Padahal kaya nga nina dyan na lang nga karaka nga ngirima nga ngalmaling kura yul ngura ngalmangaro bukmak tungal manapan mi kataray tau chan bana darpa ngalmangaro kung naroman ngaranan ngaro kaya nga jin kayo yan na kapila niya nga ngirima nga bichuay jin township bichuay jiti nga ngaleng ngaro kulukton durukon ka nangaling aro curungom kaya nganguna do nga pijuay banikin plastik nangunong tukon ngaling aro kuit parun banaya malanya ka titukan bana balaya linggo tukon boleh banikin le bana naro darjal kaya ngadaya ka ngalmalinggo na panan nguay cuman na narudang ngirim mangalenggo mangalengar ya kalwirikton pilijinang wala yul ngwara kaya nga jalakton pilanya tukun malanya pilka bimuro bacuar muro do muro ngunung alawican ka ngalmam yul ngumara ngalmam ngaro menggi community murum na waratua dongro kuama tada warayua durt kungaraya ditunga tukun bule panikin le yaka kung naroma yang wanan ngaroban na ya picuay ngapa manapan min karena nunong arobia pulwaratun na narobalaya numa jalktun na namarobanam ririn kaya nga biwalayam dawartun na banalero ngaya tamam palangalay maro nga babacin. Katuan ng daw, ano malang kukungan, tambalay community li, katambalay ma nga napling ko dawin li. Tanguyul ng warawari pumina ba yung nga. Abitya na yaling ko. Jalkton nga rong, tukon malanya. Ngalmaro taray, ngalmaling ko ay ngalma. Ngalmaling ko, kawari po yung waraw, kan yulngun na nga panan ngaro dupton tukon bilang alambal picueng banikin karwa bana yulngun nan ngaro kuj parun bana baling ko tukon beli banikin le abanangan kawul nunu pingirimbong warat tua ka dup tua ngirim adang ungal maling kuay radar calkom ka kinangal maling kaya nga nga tama bay ngirim may udal ko mam tatangon ngali
Panangale ba ngarong ngiri bo mandaw chan ngiri mamuro. Pilinan mamdangum daray mi ngal malinggo ya. Bilanya linggo ngal mamarunan kum daray ya. Aya kakung naruman minana mi. Kunga yun mi. Balalale yun mi. Kapilanya nyo malinggo daw. Yo. Yo, good morning. Ngaya Fabian Mereka, Taro Demuro Corporation ngro. Just nilango kuting tao announcement. Anaplogo yorong dambal. Dango numukuning clockwise. Dango banaya almaga bay nga madao. Nga kulong madao malaku ga ngakuro. Acil. Dango wain dango anaplogo Chinako dango bonggol mi ka minci almaga ngatan ka dolang minci munike yutuguru madain. Warprom nandao bananan wain miringunan bananan aronga ano kabilang na marayo. Ka yan warning yulungo bukmak banang up malma hindi jal kal ngalop tundao antingo lop tundao. Pelit warning nilang rakam. Please, tang warning ma ka yulta orang kami tarok banan nila raya kakal ngaluptun wow ka balanayo nuka barrio barom tang kurto nara wayin ma. Please, yulong ora alanyo jaka yun mi jonamarali ka rakka de mi daw tang madakarit wayin yulong ono kandami. Please, benar nilaro nama napa wayan danga network. Please report timuruli. O yorungo arpungo phone miu. Benar no phone naram. Please rakang anak lego mangal maru jama benar get rid of napa ngoro belanyangoro safety aku, safety of community, safety of people of community. Yo, just that. Announcement to the whole town here, wherever you are listening. Few people seen few crocodiles around, and concerning about crocodile safety of people. So please, if you see any crocodile in the area, please report to the Demuro Ranger Corporation. Yo, announcement nilongo abapol. Bana nilega ngaire pe aronga fishingly ngaire le nilega aronga pe o mepunule metpetwa hanak ka please tango ngaraka ois malinga tango tele jaktwa bilan ngarawangi en bana waendum amepuno ka bilnya bili metwa kabar koledoptwa ngaraka tango manan ngarayak katawatun bana safety o reason of safety of community of people. I was just saying, if you recreation fishermen, if you going out get some fish, please do not fillet it and do not chuck the waste to the beach. Please clean your litter away from the beach because that will attract the crocodile in. Yo, tango nilang warning yan. Please, if you see one crocodile, report to Demuro for safety of community and people. Yo, thank you. Yo, thank you numalango. Buturit daw tambal yolong radio le.